دما و خوش به تماشاوان هجا وکی هندزانن ویگاوی لسوریه گل گشدان بلز لدو هف روددن د داویه دو گشدان هری گرینگ جی پیمانا کل حلب چه بود در حق هر دو تاخن کردان شیخ مقصود و اشرفیه دیسا مجارا نقاشن آگربستا به دولتا ترکیه را لکیلک آوه دانزانا دستور و راگهاندنا حکومت جهیلا دسلاتا شامه و او شخواه مجارا دانستاندنا دنابرا پارتین کرده اف روجبن سرکنه و هر کس ویگاوی بحثاوان دکه و مرق دکن ده بن وان مجاران ده چه نقاش کرن و چه آگاهی هنه. امی وان مجاران ده وی برنامه خویا تایبت ده لگل بریز آلدار خلیل اندام دسته هف سروکاتیا پی ده گوتوبیج و نقاش بکن. بریز آلدار بخیر هاتن. سپاس کن. نه پرسا سرکه که اونها هم دخوازم بکن و جه دست پی بکن و براستی هر کس جی مرق دکه و نقاش آوه دکه پیمانا الحلبه بو. پیمانک بوی آوایهات راگهاندن لگور کودرکت بریویج نقاش هاتن کرن دکارن بزانه بن پاشخانه یا اوه پیمان چبو چه نقاش به دسلاتا شامه را هاتن کرن حتی نیکو پیمانک بوی رنگی هات امضا کرن جبو هر دو تاخان. راست وکن زانم پشتی هلوشاندن رژیم بعث ایدی لشامه جنوب دامزراندن حکومت که و پرگالک دیاوا کرن. ایدی پرگالا هان چاوای بچرنگی رخنه لسروی ام بیجن مناقشه بکن لی دوی پیواجوی دی گرنگ ها دیتن گو تیکلین باکور رجلات سوریه و شامه هفن یعنی جبلی رخنه و مجارین گو گرک ورس راست کرن اوانال کلکه که لی بگشتی پیوستی گو دنابرا باکور رجلات سوریه و شامه دی پیوندی نین خود کرن یعنی جی برنگ که جرنگا هولدانن پیشخستنا لهفکرنه او اساس بیگرتن لسر وی بنگه هولدان چی بون و کنزانن حواله مظلوم دو جارا به شرع رو رونشت و تایبت جارا دوامین لور وک پیمانه کنک خال هاتن لهفکرن لسر وی خال انگشتی بون دتاین وی هر شخصی هینا کمیسیون چه نبون هینا آماده کاری وی تین کرن و دم پیش دیگه کم روزه لی یک جخالن گوگ اوجی وک دب بردامی اوی پیمانه یعنی جو وقت تمام کری وی یعنی جی هیز داین اوی جبو زمینه کی اتمسفره کی ارینی بده چیکرن مجار حلب بو یعنی حلب وکنزانه نه بشکی باکور رجلات سوریه وکالی جغرافیک از بیجم لی شیخ مقصود و اشرفیه بتایبت و هناك تاغ دینجت حلبت لی تایبت اف هر دو تاغ پرانی کرد لی جان دکن و خودی پرگالکی خسریه نه یعنی پرگالکی خوب ریود بین دسپیکا شورش حطانها دورده سیستم که جواکی پیشکت یادی دامزراندن مجلس آور هیه بلدی آور هیه پاراستن آور هیه آبوری آور هیه یعنی حلب چوقی سیدناوا روشن و آلوزین جدا جیان کرد و گشتی لی شیخ مقصود و اشرفیه خودی تایبتمندیه که جدا بون حتی نهاجی و تایبتمندیه خود پارێزه جبر وی اساس هگر جغرافیک نل آلیه رجلاتی فراتی بجی لی دیسا دبو وک بشکی وی خسریه یعنی وک پرگال از بیجم پرگال کی خسری چی ما خسری یعنی تبخو خبریه ببه افتش لحلب بتایبت لشيخ مقصود اشرفیه پیک هاتیه جواک آور بصالای مثلا وقیس ایریش سروید هات لگوری راسیه شر گل شورشگری خو پاراست چقیس زختن و امبارگو و چنبر سروید هاتن دانین جالی آبوری ده لجیانا خود کاری بو پیوستین خو پیک بین و جیانا خو بردوام بکه دعالی سیاسی ده دعالی خدمت ده دعالی پرورده ده دعالی حمالیان ده بلدیه نوی اثبات کر که جواکک وقتی بخواز و اف جواک بیری خسن کرن او جواکار خوب خبری و بجبوه اف بون وک میناکک یعنی میناکک دبه بنگهک جبو هگرم بیجن سبه یک بیج تبخواز باکور رجلات سوریه ره دیالوگی بکه تبخواز هنک تشتا گفتگو بکه پیمان اب کوی چاهی حلبه بنر شیخ مقصود اشرفیه بنر یعنی پرگالا گو تی خواستن نتشتکی دروی سوریه نه جدابونه کش سوریه نه دجناتیات پیکاتی اندنی سوریه تنه چی جدابون آوی جهرم اندنی سوری گهرم اندنی سوری جواک تی به اراده کرن جواک دوری رخصن بوینه تی کرن جواک تنه وسا لید نرو که گو برا حکومت کریو بریک ناوندک ایش بریو بجواک تنه وسا گوریو جیان بکه لید شیخ مقصود و اشرفیه برواجی وی لور جواک بخو بریو دبن اف
فاکتورێکی پر گرنگ وەری دیتن لەسەر vê bingehê dema got ji xwe hûn zanin destpêka vê pêvajoyê de aliyê şehba milletê me jê derket ji bo komkujî çênebin ji bo rêlpêşiya komkujiya were girtin ew millet hat derxistin beşekî mezin ew bi xwe jî çûbûn Şêx Mesûd Eşrefî ji xwe berê milletê Efrînê jî Şêx Mesûd Eşrefîyê hebû û berê jî dalî dîrokî jî Helebê de ew deverana deverên Kurdan e ji ber vê giring bû got ew statoyê were parastin ji bo parastina wê ji bo atmosferekî erênî çê bike ji ber ana di rojava me de heremên dagirkirî jî hene mesela Serêkaniyê heye Girê Spî heye Efrîn heye û heta heme heremên dînî got dewleta Tirkî dagirker ketinê gerek ji wan dera teva derkevî yanî manem dibêjin şoreşa Sûrî bi ser ket vam ewana dibêjin divê şoreşa Sûrî bi ser ketê baş bi ser ket wê çaye çima dagirkeriya Tirk li vir e îdî ji bo got Serêkaniyê jî û Girê Spî jî û heta Cerablus û heremên din û Ezaz û Bab û Efrîn ev heremana tev ji wan grûpên ên girêdayî dewleta Tirk ê girêdayî dagirkeriyê derkevin xebatek pêwîst e îdî ev mijara Heleb esas wek mifteyekî wek destpêkek gemkarî bi ji bo van heremên dijî çareserîna pêş bixin yanî bi rengekî ji rengan em li hev bikin em bêjin yanî statoya van hereman milletê vegerê wê çawa veger wê bi çi rengî veger wê ev tiş çawa pêk bê evana tev ji xwe ev demekê nava hevalên me nava diyalogê de ji bo vê lê Heleb me dît got devera herî got rihetir merekare ji bo yê çareserîkê pêş bixe bêguman ev rastî heye ana pir tiştên Heleb hene Heleb bi giştî jî pêwîstiya wê bi vêrê vebiriyê heye û pêwîstiya wê bi heta bi Bakurê Jilatê Sûriyê heye mînak ez bêjim ana meselen ji aliyê me de ji aliyê Bakurê Jilatê Sûriyê em kehrêbê nedin Helebê Heleb bê av mîne stasyona avê ya Helebê kehrebayê ji me diçe û pir tiştên din yanî ji bo vê pir derfetên got zemîn bê çêkirin ji bo em hevdû temam bikin hevdû xurt bikin heye ji bo vê peymanek hat çêkirin yanî meclisa gel ya van herdû taxan dema got bi nûnerên Şamêrê rûniştin û bi hevdûrê li hev kirin yanî xalên ji xwe li hevkirinê di nava raganiyê datin belavkirin yanî li ser van xalan wextê li hevkirin çêbû tê wateya îdî ev rêvebirî ev êgol Şamê neçar vê bibîne yanî hemit ji wek ew difikire hema Şamê bi kepsakê hemit ji wê li gorî ew pîlan bike wê nemeşe îradeyeke civakan heye civakek li wir heye ew civak xwe xwebrê ve dibe ji bo vê îdî ew rewşa berê heyî hat qebûlkirin gedwê taxê de rewşa heyî were qebûlkirin tenê mijara leşkerî hinekî ciyê munaqeşê bû ew jî ê ji xwe bi rengekî xwezayî esasen yanî ana rastiyê bixwazim peyman tu nebijî wextê got tu bibîne jiyan hat rêxistin kirin û aştî çêbû li hevkirin çêbû pirsgirêk neman tehdîd neman ê bi rengekî xwezayî qewetê eskerî jî pêwîstiya xwe namîne hertim xwe mijûl bik û li hemide verê be hêzê eskerî jî dixwaze qewetê tev navenda wê bin qewetê xwe perwerde bike qewetê xwe mijûl bibe ma ji bo çû tev nava mewziya de bin wextê got li hevkirinek çêbe ji ber vê yani ne tiştekî şaş e dema guldeverek bi vî rengî tizanibe tarafê muqabilî te got hesabit kir dibêjim mimkûn e sibe bê êrîşîn bike eger bê ser kaxetê imze kir û misogeriyek da ez êrîş nakim vam li hev dikin û em vê rewşa te ez wek heyî qebûl dikim wê çaybrengê xwezayî dibe got tikaribe ew qeweta xwe yî leşkeriya got ji bo parastinê û ji bo li beramberî tehdîdan te ew kiribû tikarî rûyê de bikişîne ji bo vê edbêm gavekî giring e gavekî xwedîwateyê jî û gavekî rêve dikil pêşiya hinek gavên din ên demê pêş êgo pêk were Belê niha rastî jî di vê peymanê de piştî ku xalên wê hatin belavkirin wekî nezelaliyekê çêbû yan jî heta dikarin bêjin dubendiyek çêbû aliyê desthilata Şamê wekî serkeftinekê ji bo xwe radigihînin li aliyekî din di nava civakê de nîqaşên ji bo nezelaliya ev ê peymanê tên kirin rastî jî ev peyman pêwîstiya wê bi zelaliyê heye wekî mînak niha hêzên ewlekariya hundirîn yê kol wê derê bicî bibin kîne ev piştî ev qas sal ku herdû taxan Şêx Mesûd û Eşrefîyê li ber xwe dan şer kirin belkî 4 sala di dorpêçê diman yanî xalên wê peymanê bi taybet duwarê ewlekarî de û te a leşkerî jî behs kir eger em van zelal bikin yanî
كوكا وانشي نافروكا وانشي نا يعني او هيزن او لهيه يقول هندر اصايشن يعني اصايش اقول بري هي لأنا راستيه كو صحيح حلب نما وقت بري روشا حلب بري رژیم خود ندهات قبول کردن و رژیم روشا ایدهات زانین و گروپین جدا جدا حلب ایدهبون اصایش بناسلما خوی جدا دهات ناس کردن لأنا مادام دوی ولاتی ده هگرم الهف بکن و ام بشکش وی ولاتینه وش برنگی که خوازایی تنکاره لکیلکا اصایشا فرمی اصایشا کدن چه بکه تلکیلکا ارتشا فرمی ارتشا کدن چه بکه لیت کار چه بکه وقت هی وقت اصایش لیت برنگی که جرنگان بویا گشتیر الهف بکه يعني نافال هفكرنا كده ميناك مثلا صايشة جبري هاتي تشكرن وديس أول صايش بمينه لهذا صايش و برجالك وي دانو سندنا آگاهیان یا پراتیک یا لوجستیک یا چونو هاتنه داکتنا باجر چونا باجارندن اف سیستم آهان مانه مجبور تکلیاوی به وزارت آکاری هندر یا اولهی هبه چیکرنا و مکانیزمه اساسا جالی کده هبونا وی سازیاته بهتر روا دکه بهتر او دکه و جالی کدن ده تویجی اثبات دکه یعنی من از جداونه ناخوازم از تشتکی منی گوگ از بیجم از در ویته پرگالک دن آوا بکم تنه ام دیسا لگوریوی پرگاله لی خصوصیتک مهیه یعنی عینی اندام نسایشه دیسا کاری خوی بری بکن دبگو د عالی شکل د عالی مکانیزمین کار د عالی تکلین به مثلا به حلب ره به محافظه ره به ناوندا اسایشا گشتیا دولت ره مجبور پرگاله کی تکلیه به بری ابتنبو یعنی بری اسایش مثلا تجاری تشتکی به این مقابل خور پار ونت کر تنم ناوندا خوره لأنا دبگو الحلبه مثلا دزك كجرك سوجك تشيبو جريماك تشيبو يك ناف حلبه ها طاغي يعني يك طاغي شو عليدن ما انا مجبور بنافندا اسايشا قشتيا حلبه ره تكلياوي هبه او ميكانيزمات كار تشيبه دكار تشيبه يعني هناك تشتين بيروقراطي هناك تشتين وسا شكليت دكار ور چاره سر كرن يا گرنگ جمره چي او ستاتويا ما وك هبونا ما ور باراسن وك جواك ام بخبر يارا خبز مثلا ريناد جوج يك جنافندا حلبه ليخ به هما درباسي طاقه ما بيجكا ذاتم يكي بگرم هاگر تشتك به سوج سر يكي به وكاغتي بشينج اسايشا تاخيره وبيج تشتكي وسايه ايدي اسايش وبنرخينه وبنرخينه كافروش راست نراست چاواي لغوريه برسفكي بدم يانجي يكي سوجا كر شو علي حلبه يعني اسايشي وق بري هما الساري خسوار ناب نار برا دوناد ناب حلبه ده وجنافندا حلبه شنو بيجي فايا كوساياتي قالور روشاي اف يعني دبغو بيوندي ولو تشيبن دبغو حتى هناك تشتين وسا وق آلية سرورية ولات يا سوري يكرنا هناك تشتان تشيبن ليه دي جوهر ده ديسا مجلسات تاخي هي ديسا بلديات تاخي هي حتى برغالا پرورديا دبستانا بري چاب ولود مينه اسايشي ديسا حاجز خواوي خو مثلا دبي او جي اخ برن راكن او جي اخ نجي اسايشي وجي هزي عسكري بون چی موزیین که با آخیات بون شکرن ایش خم وقتی الهب کرن چی بو و تی واتاگر حتی ملت روبه ایماجی کی ملت رجبور حتی روبه تجبو چه دو ارتا کولانه ده آخی بهله او برنگی که خوزایی توان اشتارات کش برگو خلاص ده پیمانک چیکر ام یولو حسابگین ام طرفی گو امذکرن گش هفدو باورن ولگوریه دبگو حریک دهندری خود تدبیر خود جدا بگره خوزایا پیمانان دولوی لی دویت وی باوریش بده نشاندان گو تلگوری پیمانت هول بده ت گاوین پیوست باویجه. بله. نها خالك هی براسیج خازم بحث اوی بکم پیمانک بویرنگی نها تبحث کرکو هزین عسکری درد کبن و جبوکو باوریک به آوا کرن و پید ویاوان ایدیتنه هگر کو پیمان چه براسی گارانتیا و مسئله هی مثلا امریکا فرانسا هزین به وی آوایی گارانتیا و مجاره دکن یان تنه يعني هردو آلين سوري بهفردن دستينن بيكو غارانتيا كي يانجي نابنكاريه كذا نا دوی مجار حلبه تو کسی دن نابرتنه یکسر باکور وجلات سوری و شامن لی آگاهی وان ولاتا جه هنه يعني آگاهی وان از باورم و جهب يعني اي شامه جوان دبیجن و یه مجید بیجن يعني ادوی آلی دجبر وانا هنه سر عردیل وی ولاتی هنه لی وقت مسوگری دویم ویزانه مسوگری اولات بیجن جی
دوی اساس مسوگریا ما ام بخوابن یعنی جواکک ریخستن کری جواکک که لگوری راسیا شرگل شورشگری خو ریخستن کری به خو آماده کری به ده هر کلیه ده حساب خو بک تدبیر خو بگره ایریش اکثر مدهات از چا خو پاريزم اول مجاره کی ایدی تدبیر انتی ریخستنین تدبیر انتی لگوری چان داتی ریخستن بوینا جواک تا چا بسالات اف جواک فیر کریه پرورده کریه خارخسين كري تلقوري نيزيكاتي بكم يعني حتى جو ده دولة جي بيجن ام غارانتورن ام سوغروانن لدي ساجد فيت في بيجي هي زمني خسر از بخوا از تشاوا تدبير خو بگرم اوا ايجاد مجاركي نافخوي بل نها لكلكا في بيمان حلبي قالك نقاش تنكرن جبو مسئله آگربستا به ترکیه به آباکور و رجلاتی سوری گلک آگاهی لسر چاپمنی و سر راگهاندن تیم بلاف کرن شورمند ریوبری خو سر بدران چاکور جی بحثا و مجاره کر گو دبا ام ببن شاهد آگربستا که دناورا باکور و رجلاتی سوریه و ترکیه راستی وانی قاشان چیه دورد گلو چه دانوستاندن و گاوی تین کرن هونه آگربستا که براستی جی به ترکیه راگینن یا نه زانه تو کستنه گو آشتی ناخوازه و تو کستنه گو هما تابد جناف جواکان جناف ملتان از نبحثا هیزین هگمون دکم هیزین هگمون شخو حرتم جبو مجاندنا خوینا انسانا پیوستی هم شر هی یعنی شر جی کی تنه بشر در دخن از بحثا راستین جواکات کم حرتم لکوبه کرد به عرب به سوریان به آشور به ترک به فارس به کی به جواک شر ناخوازن وبتايبات دو سوري دي ملت سوري وستيا يعني ملتك كي مالي خرابون كوچ بربو پر عشق شاند پر باجار خرابون پر زحمتيك شاندن يعني اف زحمتي قوفين ملتي جيان كر تيدي تن برچ عوايم واف ملت تفجي يعني دو برنگي كي رنگاز اشتيت خوازم از شر نما ايديت خوازم يا ملت خوازن كي حتى هر كيم جيانا خو بيوستين جيانا خو بيك بينم جبر وي دماغ اپی واژویا هلوشاندن رژیم پیک هات و هیویه کلو چیه و ایدی سوریه ده آگربس چیه بن یعنی ایدی ام خدوری شر بخن هول بدن حتاج متی جبلی پاراسنا روا یعنی پرگالا پاراسنا روا دوی حرتم هبه دمی آشتیل جد وی هبه لیوک روشا شر ام روش شر اورتی راکن بنر یکمین جوینا دولتان گل اردن چیه بول عقبه هین روژن دسپیک وقتی رژیم الوشیا یکمین جوین چه بو او بو و بریار سرکت نام ده بو برا سوریا آگربس چه بو پشتی و سعودیه جی ریاض جوین چه بو دیسه گوتن برا آگربس چه بو ام جید بیجن هر کس جید بیجن گرک آگربس چه بو ای باشش بو آگربس چه بو طرفین گو شرط کن مره هول ده بوان ره پرزگری کام مناقشه که یعنی تو چما شرمت که مثلا مینا کس بیجم آن اف گروپین چته ام جوان بیجن یا کانه و چما ایریشی مت کن و چما ایریشی بنداوت شینیت کن يعني هجر برزگری کاتا بنداوت شینه یا بنداوت شینه یا شامی يعني کیل شامی به چه حکومت چه به چه وزارت چه بو گردای ور به يعني چما تریج دکه انا مثلا امی شانده ما دوی علی دی ایگو وی ایشی موجود بن هنه بچن شامی به شامی را مناقشه بکن يعني تو چه خوازه ری بریا وی مناقشه بکن يعني كهرباء چند ساعت بدفر چند ساعت بدفر آویج ور خود بکر ور خود نکه اف سیستم اوی بیروقراطیه یفهم شامل کارن چاره سر بکن تو چما ایریج دکه يعني هجر تجبوه إيريش ديك نا جرك ناك تخبط تعبين جرك ناك إيريش بك فا أم بشامير دانو سندني تكن أم مناقشات تكن أم تشا بفي بندافي بفدور بريفن إيوه كده تشيد ندخواز ما أو بنداف نكلا كي لسري تباكي تقول زي بقرن جبوز نظام عسكري شبكم بيوسيات بيتنا مرسلة شيء أو دولة أترك بهفر بيمان أخو كرنياك گو بین دریا ور بین و هرمت خندس خود جوی و تبلوی و چاقه دما روزن هلوشینا رژیمه دخواستن دو و چاقه دم اساس ارمان جوان نتنی بنداف بو دخواستن بنداف تشینه و قرقوزاق و بین حطاین عیسا و سهرمت تبی و بکن پاش کوبانش تخن چنبری کوبانیجی بچه و بفیرنگ حتی هنا کاجوان دگو مهرن حتا قامشلو هركس آلي جرجوكش أبشر بسكنه يعني وش خفا إثباته يعني منا حشتي وحفت روج ياو تقريش في بين دافيد كت نكار بيش تبي ند دولة ترك نا ارتشاوي ند نا جروب تا تو كسي جوا نكاري ومسر كفن إرادة في ملتي ونكاري بش كان هذا إدي بس جوار جوابي أوجي أز باورم قشت نوي قناعتي إدي فهم كرن
يعني يكي جو حيشتي وشش حفت روجات جنكاري وبنداف كي بقري هما بنداف از مجازا بيجم هما قرجي اذا كان حيشتي حفت اجا مهجر لازم نقول بيش قندي بشوي يعني وسا خو او كرنا يعني هذا خوجي اشكان عندنا هذا خو بخو او دشكينن وتعديد كن والجماجي آرامی چنابی یعنی جمع من بالا خو بدی روزا رژیم چوی ام نوا شردنه یعنی مدرفت ندی دی ام پرگالا خوی جواکی وکیدن ام هنک تشتا ام کارون لگوری روشانو دیزاین بکن جبرگو یعنی ام دنوا شردنه جبر به ام دبیجن گرک شر بسکنه لکیل کاوی توی د کردستان دیجی و گشتیجی یعنی اتمسفر کی گوگ هولدانین چوینا بربه راوستاندنا شرve yan çare serkna prizgreka kurd yan legerinek her kim hey ana yani atmosferek giştir bu aştiye heye başe li Bakur li Türkiye li deverendin atmosferek ku saçet bu Suriye ji atmosferek ku sahiye li Suriye ji ne Şamet xwazdana te kevin şer bimare u ne amjid xwazın bu te kevin şer u brasi ne تجاري نيتك ما يوسع ميريشي تركاب كن هبو وإيه ترك إيريشي ماتكن يعني أنا أوجي جرق في فين بكن إيدي جي بي وين نكاربن يعني يوسع روش نما وكبري أو نما كارن وكبري إيريشي ما بكن لسر في بنجي دما تبحث بينه جبرجوانديا ما جبرجوانديا طرف يدن وطرف يدن طرف يدن حميا نجي قاشتي بيك بي لسر في بنجي باورم هناك دوست وهزين دهرم يد تبجي لجوري في هولداني خدكن أنا في هولداني وان هیویان ددن یعنی هیویان ددن که انجامک ارینی در که اگر بسک چه به وسع افشار راوسته ایدی هر کس راحت به ترک جی خو مجبور نمینن ایریش بکن گروپین چتجی یا بچن مالی خو بچن جی خو بچن بازار خو چی و بلا خو فروتی با کروجلات سوری او جوان جی فهم کر ایدی خوان زیدین ویوان هاتون کشتن وان دمین در باسویده او ای شامه جی دروش کولو دیه نه لسويدا كار راحت خبري وب نه البرآوي كاره نه الحمصي كاره نه يعني الحمى هرمان اوجي دروشك او زحمت دي جبو في برجرنج غاغر بسك شبه وام هيفي دكن جوج يعني اف ان خباتين جوتين مشاندن بانجامين اريني دركه برسكي جريداي وي ازي بكم نها بيمانه حلب تشبو وجوت يعني حتى بجن خصوصيات تايبنمندي او تاخي هات باراستن پیکان وکی وی نمونه د چارچوبه وان دانوستاندن و گوت اگر جبو آگر بسته بیان جراوستاندن آشر به هلبت گرگ لحف کرنک چه به و همان میناک لوی داره پیک بینن یانجی و شرط و به اف گرکو براسی جی اف مجار وکی خود دوام کرد ترکیه به وی آگر بسته قبول نکر یا جی اگر قبول کر و بجارته و چبن وکی ریو برنا اوی دبره مثلا جبو بنداوا تشريني به اگر جبو هرمين دن بن ميناك ام نها سريكانيه جريس بي عفرينجي دناوا دانوستاندنا دنه يعني جي د روجه دنه افجي و ببن جي دانوستاندنا و ببن وكي شرط جبو بيك انا افي اگر بستي يعني زانه وكن زانه نقطه ده آداری بو دما پیمانا يعني اتفاق نابرا حواله مظلوم و شرع دچي بو و چاغه يعني هناك خالين قشتي لهفكرناك شي ونعم وقت دسبيك وقافين دسبيك قشتي موسى وكهب لفام جارات نارن لويتش بريارك جرينج هبو بريار هبو قومسيون در كفن قومسيون وان مجارة مناقشة بكن ام بخوازن ام دالي سياسي دجي دالي ريفبري دجي دالي عبوري دو وكيدن دو دالي عسكري ده دوان عليا ده ام روشي مناقشة بكن لفقط تشتك چيبوم انا پشتي اولي مظلوم هات وانا دانازانا دستوري راگاندن او دانازانا دستوري اساس راسيه بنره وان بيل پیمانه کر يعني پیمان نهشتن پیمان جوهر پیمان مادنگو گل هفکرن يعني دان راگاندنه وقت وا مولو الهفكري ام اوانا مادن مبدئين گشتين نه ايوا مبدئي گشتي دانازانا دستوري تنهشتن لديسا بنا بالا خبدي حطانا مناكري برزجريك جبرتش ام حرتم آلية ارينيد نزيك دبنم آلية جوج ام چاوا قاربن تشتك شاش بيجي هديدي ام راس بكن ام نگو هين خرابتر بكن ام قاوكي بآلي كيف دتشي ام هول بدن چاوا راس بكن و انجام اريني جدرخن ميناك يعني براسي اف دانزانا هات كرن تلگوريو تني بچه
وچه گرک ما اف بگوتا اگر تلگوری تنه و به برپسیاریتی هم نزیک نه و بانا من بگوتا و اف دانازان بلا کر وچه غیز نکارم پیمانی بگیری دای مینم جبر تخرا کر لیدی سبنا بالا خوب دیدی ما گوت ناغم ناکه ام مناقشه بکن ام وکرین بردوام کرنه ره وچه کمیسیون در کبن کمیسیون چاوابن کمیسیون ناوندی هیه یعنی کمیسیونک دجورده که بناوی باکور رجلات سوری مجارن گوی چاوته که مناقشه چه کمیسیون چه بن چاوا چه بن هجماری وان شوازه کاری وان او وی ایش قوردینه بکه یعنی کمیته یک دجورده نه کسک یان سازی یک بتنی ولو کمیته یک به گریدای و کمیته ایجا کمیته جیر چه بن کمیته جیر وکما گوت یا عسکری یا سیاسی یا ریوبری اف کمیتانا ایدی تکم دتاین وان خالان و چاغه دباگو یعنی آن راستیه کیه جبر وان دانازانه که دستوری چیکر دوی دانازانه د پرخالهنه وک پیمانه نامشن یعنی و خراب بن و چاغه اف کمیسیون و بینگل هف لسر وان مجاره مناقشه بکن یعنی او ایدی وان شتا گفتگو بکن انجام کړي در خشبو به روش حتی روش حلب جوی تیگره دانی انا روش حلب جی دباگو جبر ولو دو تاخن دنا بازار کی مزندن روشان هنه کی جدای هرمین در دوری و جدانه دباگو اوجی باندور ببن به پیمان اگشتیا گوچه ببه اوجی و عفرین جو دور نجی جبر به ام گرینگی دم و که ام چاوا کاربم شوازه کی راست و پیواژو بگرن دست ایدا هینا ام دخوازن مثلا بالا خودین ام هین انجامن و دانازانا دستوری ام مناقشت کن حکومتك تشكرن حكومتك تشكرن هي جبري خرابتر يعني حكومتك وسا اصرارك لسر برغالا نافنديا جبري هنا نافنديتر و يك آلي و يك رنگ افانا تف نشانين براستي مورال نادن هز نادن گوكت بيج على سر في ازي في كاريبكم لدي ساجي ام مولو حسابتك المجارك ميتا كوشيني مجاری که تکوشنی دوی ام برانبری وان خالاتها و مناقشه خوب کن یعنی ام نتنه به کمیسیون آن ره حتی جواک سوری بتواهی و فهم بکه ام جبو چه مثلا دماغ ام وقت باکور رجلات سوری ام دیجن دوی ام مناقشه بکن امولو هما اکثر نابین تمام شام واهون هاتن فلان کست خوکر سروک و فلان کست بو حکومت دمانه ام جی پرچاکی وی ولاتین ام جو کوی قدیا جبو چه مولو نابین نجبو گو ام تخوازم پرچبن جبرگو پرگالا گوان پیشنیار دکن هیه ام دبیجن بلا سوری تف بب پرگالا بب وکیا باکور رجلات سوری یعنی بنا خیال بک وقتی سوری تف پرگالا وی ریوبریه یا جواکی یا باجاران یا تاغان یا گندان بب وکیا باکور رجلات سوری و چاغی باکور رجلات سوری نمادمین تشکی جدا و تف وکه یعنی ام تف وکهن او چت خوازن او دو نا دبی برا باکور رجلات سوری بب وکمه ببوکوانو چند ودگرن رژیم آباس ودگر رژیم بری پکی وی ملتش با چه شورش کرد یعنی هناك راسي هن دوی شورش ده پیک هاتنه و دوی او مرد جه برنده مثلا لبرانبری دولت نتو دموکراتیک پیش کرد چند نتو دموکراتیک باکور رجلات سوری ایرو هیه بنر د سیاست ده د چاندو هنر ده دراغاندن ده دمجارن اولی ده دمجارن آبوری ده دمجارن پروردهی ده چاندک چی بوی جه نفشین گو آنا مزن بونه پشتی 2014 ورد بتایبت از بیجم پشتی دامزراندن آخو سریو ورده او نفشه گو پرورده دیتن بالا خوبت او نفشه هان هشمندیاوی بو هشمندیا که نزیکی ایدیوسا نتوا دموکراتیک بهتر قبول دکه نوک پرورده بحث دا و ایدن دا وکی دنجی یعنی آنا ایرو سر عرده پرگاله که همینا که اول شیخ مسعود و اشرفیه بنر هر داك بتاخن دني حلبه وهر فان طاقتي ببيني به ملتك ريخ سنكري چو قيسه اوه جه واف شواز جهز نده وتاخرت نكه و چاقيت تتنبه مثلا تتنبه و چاي اي شامي نداتن به حلبه بتاغه شيخ مسعود اتفاق نتكلم تايبت بنا بالا خب ده وقيسي ميوان اجدر وتين سلاوي الجناناكن دستي خنا سلاوي الجناناكن لمجلس شيخ مسعود واشرفيه حواله که جن هفسروک به هفسروک وزلام و جن به هفره امضا دکن یعنی امضای جن لسر پیمانه هیه اف نه مجاره که ولو بچوکه اف
بردوامیا چاندکی شورشک اف او کسی گو قبول ناکه سلاو الجنه بکه ویتینی سر ماسه تدویش تی طرف البرانبری تا جنو ظلام و امزا بکن و اف yani برنگکی جرنگان سرکفتنین چاندا آزادیا جن چاندا پیشنگتیا جن یا گد دباکور رجلات سوریه ایرو دمشه جبوه هم نتوا دموکراتیک هم تکوشنا آزادیا جن هم مجارن پرگالا ریو بریه مجلس آن اوانا تف پرگا تشنین دموکراتیک تشنین جواکین گرک سوریه تویده بین اریکرن و بین مشاندن یانا وکیدن خواستپارتنا پرگالا او اصرار دکن او مخابن و سوریه خراب که و ریه که دل پیشیا سوریه و که گوگل سوریه خوب هف کن یعنی مترسی آنا هیه قد سوریه دیسا پیواجوه که پفچون و شر در که هگر دخوازن مسوگر سوری ناو آشتیه و آرامیه دبه تنه چاره سری اوه باکور رجلات سوریه چه پرگال هیه او جویب کن جبر وی ما پیمانا جواکی چه کریه پیمانا جواکی به سالای خبات سراتی کرن آنا آماده هیه او پیمانا جواکی گرک همه گلین سوریه بخوینن فهم بکن سوریا پیشاروجه گرک و صابه سوریا دموکراتی گرک و صابه سوریا گو گل تف به هف رجیان بکن و صابه جبر و ایدی اف باکور رجلات سوری نتنید به میناک جبو حلبه دبه میناک جبو توای سوریه بله نها تهندکی بحثا مثلا دانزانا دستوری و همجی حکومتا کو هاتی راگاندن کر يعني بتايبت وكي كرد وكي تباهي باكور الرجلات السوري تبينين كود في دانزانه وهمجي في حكومتي ديتن تشبون خالن اساسيا كو جموا بونه جي رخنيه جي نرازي بونه وجه ناريكرنا في حكومتي شخوا هلوستا فرميج في دري دركت كو ايدي بريارن في حكومتي بوان ندر بازارن يعني او خال چنه گرک او خال بچرنگی بانا و بچرنگی هاتن نیویساندن هگر جناوه کوماره به یانجی جواره او دستلاتا کو دست سروک حکومت آدم کی ده یعنی کیجان خال جبوان بون جه ناراضی بونه از بجم هم وکی کرد هم جی وک تباهی باکور رجلاتی سوری زانه آنا برنگی که خوزایی دولاتا کی ده وقتی گرتن چه به رژیمه کی بره دسپوت هلوشه نورمال وقتی اگر ایتین دو سای گره برواجوی تفگرن گرک چند دموکراتیک پیش بخن گرک بشیور بشریکاتی بهفگرتن لهفدو کوم ببن یا بیجن واد ولات مده و قیس سال وی رژیم اولات خصبو دست خواه حمد شتوی وی بریود بر آنا وا شورش هم افسر کرد کالا ورن شریک نو حوال نو برادر نو ورن ام لهفدورونین کام چی بکن یا وی اسلامی هات و هم اولو چوما چو شامه اما داخوانی دا گوشورش قدیا و دست بکر شخور ارک الخلقی بلا کرن و هم آمدی گو والا هم قومیتاک چه کریه ام زاگون نیویسینن و هم قومیتاک چه کری نظام چه دکم قومیتاک چه کری کنگره چه دکه ووسا و روژا دندا تلویزیونی گو هم کنگره چه کرد 6 ساعت آدو قدان اف دیواتیا اصرار کرنا لسر بردوام کرنا پرگالا ناوندی یا دسلات یا گو ملت دجوی رابو حتى تقليدا بريت كو بشوازه كي هنا تنتر وهنا خرابتر ايش خراتك جرك بو برنگي كي خوزاي وقتي جو رژيم الوشيا تمام تشو شامي تشوب گوتا تبو گوتا مثلا حمن ونرين حمه هرمان حمه هيزان سياسي جواكي چاندي هنري حمه عالي ورن شامي ام كونغره كانه توي گشتي چه برا هفتي كي دهر وجا دريج بك مناقشه بکن و ولات ما درباس قناق نود به گرک اساسا از عجیب من چه جسارت ده که ولات کی وساد ناوا وخ استفلاوی ده وسا بر بسیارتی دگره سر خو یعنی اف چه هشمندیه قینزان چل پیشاویه مانا به وی حالی او خو نت که یعنی دروشن ویرنگی زوبزوک هر کس جسارت نا که بگره سر خوجی لفقط هری کم گرک شورک چه بو یعنی او کون را گوش 6 ساعت چه بو گرک هری کم 6 روزا دوام کروا و دور ده برای کسی نرنی خو بگو تانا برای جور قومیته یک درکتا او قومیتانی جان نه بخبت یا دکاری بو به اریکرنا هر کسی جبو دمکی مثلا دمکی بگو تا تمام برای هنه کاری سازی بری و بنیه دولتی جبو نوشه حتی ام تشتکی نیویسه که ناف خود چیکن لی فقط اف نکر تمام مجازا از بیش ما گو تمام نمشکل ایتا انسیاتی خود دست خود تا گو تمام ازی بکم ایتا کرجی
لفقط ديسه دردور خانه ديتن يعني انا هنا كان جارنا دكن لحساب دردور اجي دكن ايدي اوجي نكر مثلا كونغرك تشيكر اي قانين كونغري تف جروب تشكدار وشتين جريداي ويبون دانزانا دستوري هناك اركدار كربون بنيفسين تف ايجو اساسا ايجو لبردست بعث فيري نيفساننا وان ما دابونه شخور هما دروجه كت قولا فام نيفسان دو هما امذكر وقو قديا وروجا بشتي بچند روجا قولا فام حكومتك تشيكر ديس او هوالين خوي بري ايجو بير دناف او دانين قوم حكومتك تشيكر جاج بو وقت دي شكل جي او بك جنك خريستيان انين وجوان بيكاتين قد سوريا دولو شخص انين بانو انكرن جو كاور نوجي يعني تبقاي ولو درد ما طبعا هم برا ازلامك كرد نافده برا جنك كرد نافده برا ايدن برا ازلامك درزيه بايدن برا علويه مثلا نافه يعني مجار نمجارا او كسي قوتيد وقت المالا خوش دايك بويج كيجان باوي يانش كيجان نتوي مثلا ناوه مثلا اف حكومتا قو تشيدبه لسر تشد ماشه لسر تش دستوري دماشه وفي ولاتي چابره و بسازی بوینه بچرنگیه دما تواندن ارتبالا خوده ناوندیه که دقاته ناوندیه که دقات اوجی خود سپیر چه خود سپیر دانزانا دستوری یا دانزانا دستوری بالا خوده وقیس ملت بسالای لدجی ناوی گو اف کومار سنه توکی بتنه به daha tama 5 dakika usa gona bera ok beriye. Le ala vi walati alaymane al normalde gerek ki referandum çebuba gerek millet tevnerine xodaba hin deme beri rejim biçe vak grup şubo xo ev kirbun sembol u hatın go zaten go alama eve. Tam adam tıkarı bir yarış bu ale bide te çmaş bu etini kar bir yarı bide. Yani jeri kem tepikatiyen tavay Suriye banine tabu takara u şekul ve ikam çıpken. جبلي نافي وي برغالا جو اف حكومات خو بس بيري مثلا تشكري عين موديلا تركيا اني شامي خوكر وك برغالا كوماري يعني سروكي كوماري او حكومات ابري يا جبوغ اف ور غهرتن چوقيسه غهرتن د سيستم دولت لازم بيكرن د دستوريت بينكرن حتى تفيابك جبر بري دما ريجيم ده سيستم ناف وسيستم سروك كومار جدابو حكومات جدابو سروك حكومتي ابو او انا سروك حكومتي دورتيد لما يعني اف هنا قاطه كيدن جويز ده تركي جوج كرنا فندي وكيدن جي يعني مال بروجين ايجو قاشونا في خوكرن وزير يعني بروجوان هدار كر تشتكي وسات بيج تمثيل شورش يدكن راستيا شورش زانن هيفيه كي دغوغ ايدي سوريا كديمقراطيك شبه تنا بنا لدانزانا دستوري جبنر ولاخافتن وان جبنرن اي دما دانزانا دستوري و اي دما دامزراندنا حكومت ده يك كلمه ناوي ديمقراطي دتنا يك كلمه ازادي جن وكهوي تدتنا چاچی پکی ما یک خنا پرسن پکی ام ملت هانو قیصال افشور جبو چو يعني ما ملت وساما الدجي رژیم بعث رابو تنه جبوگو گروپه که سلفیان جهادی بین سر دستلات داریه سوریان، آشور، کلدان، علوی، درزی، چرکز، کرد اوانا تف رابون تنه جبو تو بین سر دستلاته اف سوریه بر به روشه که طاریف دبه سوریه به ویرنگی دوام بکه و سوریه به عرضه کی گوگ ایدی به جیه جوی جاره ایجانه تنه شر نافخویی حتی به سبب گوگ پر ولات دن اسرائیل و ترکیه و ایران و امریکا و هر کس لسروی عردی شر کی نو دست بکن بره ذاتن شر سروی عردی هیه لی و چاغی روشته گهرتن افجی یک سبب وی سرکه اوه مجارن دانزانا دستوری و مجارن دامزراندن حکومت ویرنگ نهال کلکا وان مجارن گوت سوری چه دبن گشدان راگاندن حکومت دانزانا دستوری دانستاندن دنوا پارتین کرد جی هبو بری نوروز گرک کنگره نشتیمانی کردی هات بالدار خستن پشت تعلقی پشتی نوروزه بو و نهاجی ندیاره یعنی دماوی نهاتی دیار کرن و کنگی بیل دار خستن جی براسی ام نزانن و مرخ تکرن یعنی سبب نل دار خستن اوی کنفرانس یعنی جی کنگره چی حتی نها پیک نهاتی چی کلم لپیشاوی هنه اتزانه و شخوا دمه که خباتک دهات کرن کنگره کی نتویا روجاوا کردین روجاوا چی ببه
دوی کنگره ده ام هلوستا کردا بکن یک یعنی تایبت لبرانبری شامی وقتی گو هفدیتنک چه به دیالوگک چه به نرین بخواستن هم دنیفساندنا دستورا سوریه ده هم جی جبو تایبت دوزا کرد رواز و شواز چاره سریای چه به دوان آلیا ده گرنگ بو گو کرد تف نرینا خو بکن یک یعنی مثلا امجی راست نابین گو تنی اما پارتیک بیج والای نرینا مجبو کردا اوه پکی نرینا پارتی دن چیه نرینا طرف دن چیه سبت نرینا که لکنگره کی لشامل جی کی دن دفدیتنه که تو بیج پارتیک دن جی تشکی دن بیج نخوش دبه جبر و گرینگ ها دیتن گو ام تف به هفره جبو مناقشه کرناش جاره سرکنا پرزگری کا کرد د سوریه ده لسروی ام ببن خودی نرینک آنادوی درباره ده شرط و مرجن گو خبات کلو بمشاندن هي يعني نوك روشين بري جارنا زحمتي درت كد اتفاق اندنا ورا حم بارتيين كردي ده جبرشه مثلا طرفك كردي ابو بارتيين دناوا انا كسيده مثلا نرين اوان جبو خسريه جدا بو جبو مجاري داغركريه جدا بو جبو مجاري عسكري جدا بو ليانا اف روجف نا او روجف يعني ديسا نرين اوان جدان ليه او ناکوکی مردا کار دین کلیگه که آنا تنه ام بیجن ام سوریه که چاوت خوازن و دوی سوریا گوگ ام ویرنگیت خوازن دوزا کرد چاو وری چاره سر کرن دوی علی ده نرینه من نزیدی دیجی هفن و نزیده دوری هفن و چه ام کارم بتفقن لسرویه بنگه دما آماده کارین کنگره هات کرن اساس کنگره حتی دیرو کوی جات و دیار کرن 16 ماه یکی گرک بیگ بهاتا لی به ارمانجا گوگ ام چاوا بکن برا انا کسیج به تبلی ببه هنا کی بو سبب گوگ اف کنگره بچه که ها تالوک کرن یعنی اف تالوک کرن تف به ارمانجا گم چاوا کارم بیلن بلا انا کسد در و نمینه انا کسجید وان دما تماد اف راسی دیت یعنی بتنا خواه بچه شامه و کس نرینه جدی نگره بتنا خواه بچه شامه و کس نکار بپیر اتفاقی که بکه يعني او طرف دن نقطه بخواز به طرف کربو که طرف گل سر عرده خورت ای گل سر عرده کار بریار پیک بینیام پیک نین و بویر رونه يعني کسی مثلا بتنا خوان هر شامي و چه بی يعني بلکه وقت میوان وان بحوینن بیجون میوان هاتن بخیر هاتن لی نکار بوان اتفاقی که چه بکن جبر و او جی وی راستیت بینن ایدی بنرن و او نهاتن کنفرانس هم کنگرام هات تعلق کرن لی بنرن و هفدیتنین حواله مظلوم و شرع چه بون يعني و بنا پیمانا حلبه چه بو و هین دریج بو که تشتیدین چه بن يعني دم در باز دبه نباش دبه و اف تعدیل هلوستا کرداب گشتید که جوار به ما پر باصرار ما خواست گوگ اف کنگره چد بلا بچه ببه حتی ناکوکین او هبنجی مدگوت ام وان کارن دینی کلیگه که تنی ام بلا تو کس دوی پیواجوی دل در و نمینه ولگوری وی آماده کاری هاتن کرن لی شخواه و کنزانن این نافورجی هنه جبو وی مگوختی گمهرن و کنگره چه ببه ام آماده نه کنگره روژه دروش خوی دریش کرنه پرزگریه که حتی ای گوتید آماده بن بلا هر کس آماده بن امری لپیشا کسی نگرن پارتی سیاسی جی برابن برا رخصین جواکی جابن برا ای روشنبیری جابن برا سربخوش جابن یعنی ضرر اوی چیه دوسا 500 کسی برا 600 به دوسا 600 برا 700 به ای کس ای گوت تبلیغ یعنی تعدایتنه برو واجبه ام د جی کی ناوا روجاوا د کارن بین افره نرینا خو مناقشه بکن معنی می دیرو که دیار بکنم پیواژو که دیرو کی دن دیار کرن نه تشتکی گریدای حزب کی بتنی یا بشه کی بتنی گره که هر کس به خودی هم فکر بل سر همان نرینه جبو خباتك هات مشاندن لي فان طرف النافر جوتن جبو قام بيتشيك ونيزيكي هفكن فان نرينين جو هنا وان بيشنياريه كلوكر جو انا كسي دبيجي از بارتيا تبا رونانم تاني بيدي رونم وجما خواستم براسي ما قبول نكر ما قوم بتاني رونانين ام بتاني بانا كسير سرفان خالن قتيكم روجبي مناقشه ناكن بلا درنك بورتي امو انا كسي تاني اتفقن وبارتيا دن دربانه ام وی قبول نکن دما ما قبول نکر طرف نابر چی کرن گوتن تمام کانرین پارتیا توا بدن ما پارتین ما تف کومبون قومی تاما دا کار کومبون نرینک درخستن و مشاند طرف نابر ای نابرتیت که وانجی انا کسیج نرین خوشوان شاندن
یگو نابرتیت کن چکرن جنری نما و جنری نوان کاغت اک هفش درخسن او کاغت جمری شاندن جوان شاندن جارك دو كاغذ شو هذا داوي مديد كاغذ اكي يعني تي قبول كرن جورتي دركت انه نارين عماجي نارين عوانجي وصا او وي شاغي كونغرا غوتشي برحتر شي يعني ايدي اف كاغذ هر كونغري ويت كونغريت برزغريك زياده درنا كفن دبا غونك نارين دولمنت كرنا و سراس كرنا هناك تشابن لي او ناكوكي زياده تنن مولو قبول كر پشتي ما قبول كر ما قلت تمام ما دام موسى بيتش ام دمي كونغري ديار بكن قلت نا قلت بيجن دي ساجي ما بري قلت يوم دي ساد بيجن دفي ام جار كي بيدي رونين براسي حطانا جي يعني ام تفكرن شو مولو اصرار يعني قالوا ما تنج بو ايش زحمتي تكفيني دي اجبو زحمتي نكفيني وكار بمشي ما تشكر ما وك انسياتيفك بكاراني بو تش انسياتيف ما بارتين كرت تفكم كرن وما جوان چیرو گوت یا ما گو بنرم و اف جوامیر ویج مد خوازن دی بیجم خوازن تنی پی درونن ام جی اف چند مهنم وی قبول ناکن هم چد بیجن امولو دوام کن امولو دوام نکن هم بیجن رونن ام رونانن هم بیجن رونن ام رونن ای پارتیا جی مناقشه کرن داوی پارتیان ام نرین دا نرین خو شخو دراگانی دراگاندن چو گوتن تمام پی دیت کار هر رونه بس شرط بلا پیدی بدو سامد بریار نده یعنی شخور نرینه خو بوان او دکن مناقشه دکن وک پیدی نرینه خو بدن بس تشتی گوهن بریار بدن ام نمجبورم پیک بینن ام ما الزام ناکه ما گو تمام و هم چون جوینه عین او کاغطا بری گو پارتی سر نرینه خو کرنیک او آنی پیشامه کام سر مناقشه بکن تمام ما گو پیدی هنا ناريني وان صار چند كلمة چند جملة هبون ما ناريني خدان بس ما قول اف نارينا موك بيدي ليه هاجرون تخوازن رنگ داوي به اف كاغا دوار كونغري دو كونغري دوار يري كرن وما وصل هفكر ما جبو فيجي بركا صاد تيد جو كاو چل هفكرون چما داخوين ادن داخويني كم بدن تن اجبار او كاغت نا بيمانا مو انا كسبتني او هر كونغري وكونغري برياره داوي بدن باش بو دم در باس بو و داویه مبهیس براسیت شگی باش بو که فهمه جهات اینا ور گوتن گوا آگاهی دانه گوتن امی تبل کنگره بدن اما گو تمام پر باش و چاقی ام آماده کاری خوب کن مدرس آماده کاری آکرن آنا و داویه مبهیس گو دو شرط دانینه بله شرط چنه یک گوتن بلا ناوی نه کنگره بو کنفرانس به و دو بلا جبوختك هيزن جو تبلي بن شخوا متى هيزي تبلي بن وك تش بيكاتينه جبار او حسابي تشتكن اف بيكاتيه جو بين سبب قوميته در كبجور قوميتا جو فان نرينا خدي نرينا در كبه اف قوميته وش كي بيك بين دبرده ما چوغوتو بو بارتيين سياسيين خسريه وين گول في در روجاوان دروي بيد وانا كسي بارتيين تفهن اف بارتيانات وهبن وكيدن بارتين دن هنا ايجون جدا خريخسن كرنا مثلا بيشورو وحده اوانا وك جدا تن ديتن اوجي و بيدجي و انا كسيجي اوانا دوي هبن و هر واحد دوي ريخسن جنجي هبن يعني لفي ولاتي نتنه بارتين سياسيانه ريخسن جنان هنا اوجي جرك هبن وقت او هبن يعني دو قومتين اماده كارد جي خو بگرن و سربخوا و جواكا مدني او جي جرك هبن هاجر فورماتا كونغري وصابه ويتشاغي وقوميتج لغوري ويتشيفن انا لغوري ام دبيزن يعني تديهن نبر سوا داويه وهنا اف مجار بداوي نبو يم ناخوازن اريني ونيني بنرخين اللي ام دبيجن يعني وبرسيج بو اغايا جواكي هندن چما درنگ كبه انا درنگ كبج بو في يك مجارا تمام بلكي مجارا كونغرا بكونفرانس بزيده بارتي نكم برزغريك يعني ناف نزيده مهم دباغو تدي موك بيدي انا بيجن بارتي دن چبيج نزانم لي از تخمين ناكم ببرزغريك بينجين لي مجارا دن برزغريك يعني جبر دفي ولاتي دتبيج از اراده جن قبول ناكم وجن وك جدا وك هبونك وك كيانك تويد في كونغري قبول نكه و انجام گوشه در که کمیته گوارن چیکرین گه اوجی بناسنامه اخوی سربخوا اخوا دناف دتنه به پرزگریک به یعنی او چوال مرسله نرن
دبي معنا هر بارتيا كات بلاقه نونري خوي جنجي هبن او نونري جنيه بارتيان دبي جو هبن مثلا ميناك انا بيدي هر وي كونغري هر قوميتي هر تشي يك بد دو ب 4 ب 10 وجن هبن زلام هبن اف نورمال ليه اغوز بحث كم اول اغوز بحث كم ريخستنا جنه يعني ياغو جنين الكرد ياغو الباكورو جلاتي سوري تب وي ريخستني في سيوانا كوان هي انا كسبي قبولناك انه الجن بجدار ببن انا كسيفي هكري برزغريك انا برزغريك ايدي تدي از اختي فيت بيجم نب ارمانجاك از الي نيني درخم بيش يعني مناقشه كو صحيح انا هولدان چار سركناوي تنكرن ام جريه كيدغرن چما انا كسي جبو چون في قبولناكن هون جبو چ مثلا قبولناكن جن بناسنما خود ناوي اويد هذا يعني چما تديش برا جن حرتم تابعي حزبابن بقي رخصني جن يگو وك ناسنما جن اميناك بري چند روجا کنگرا جنا چه بون جنا کرد تف کنگرا خود چه کرن او جنا گو تبلی بون تبنه پارتیه کی بون و تبنه طرفه کی بون جبرانی پارتیان تف تبلی بون حتی فرشنی سر بخوش بون بکی او جنانا تف يعني وك كونغرا كجنا چه وقتی نو نری وانجی دوی قومیتی و دوی خباتی و دوی کنگره ده چه زره راوی هیه انا يعني بنا بالا خوب دی پرزگریکن دن ملحف کرن عالی سیاسی وکیدن لیدوان مجاره ده ختماندن اکیه ام بیوینه جو جوار در باز کرن و براسیه ما وقت پیده نرینا ما اوه ام هول بدن بری 15 نیسان ام وی کنگره چیکن يعني بارتيين دنجي اللي سر به هم فكرا ما نرني خو بارتيين بار فكر بارتيين توهين او دوين غرق هين زوتر به يعني امش دوين هري درنگ بارتيين دي سات فكرن تاني انا ماي تشي انا كسيد في علي دو جوابه تشبه يعني في علي تشانيزي مثلا جبو مجارا ديروك اويجي جبو مجارا شوازي قوميتيان گو دركفن رخصموينا گو تشي بدوان علي ادم خویانه اوه نافبر بوان مناقشت که نام دکن بله یعنی او خویانه نافبر چت خوازن دبیجبو کنگره چه بو براولو پرزگریکن جدی دو ارتید نما بنجبو گو دو کنگره انجام کرینی در که و اوه چکی راست یعنی امجی بوی هیویه نزیک دبن گو او پرزگریک وره در باز کرن و ام کاربن برنگ که هینا به موراله که خوشتر و کنگره خل دار بخن نها اگر وان شرطن انا کسی بی اوای دوام کرن هون و پارتین دن هونه کنگرا نتویا کردی لدار بخینین یا لدار نخینن انا تدی اف یگو نابرتیه دکن هینا انجام دایج مر نگوتنه و ام بهوینه که ارینی به لی هگر هات او هولدان وان انجام نگرد وی چای آگاهی دان امی جوینا پارتیا چی بکن یعنی امی پارتی تف بجون امی بجون و ناف خود وی مجاره بنرخینن ولگوریه بریاره که بدن یعنی آن از نکارم تشکی بیشم حتی جوین پارتیان چه نبود. بله. آلدار خلیل اندام دسته افسروکاتیا پیانی گلکی سپاس هون بون میوان برنامه ما و برسف دان برسیمه. سپاس. بله تماشاوان نجاب وی آوایم دیگه جن داویا به برنامه آخویا تایبت حتی جاره کردنه بمینید نوا خیر و خوشیه.